kubaganiriza barabyumva amayimayi bamwe barabyumva niba ari amayimayi bari mu mazu yabo bataba mu mashamba bataba muri biriya bari barashizwe baravuga ati twebwe ntidushobora kubikora abo ngabo nibo shaka yavuze ngo abo ngabo twarabahinduye turabagarura hariya mu Rurambo hafashwe turere twose ariko abaturage batazamuka uragira ngo nukubera iki niye mpamvu mahoro ntishaka ko bari abaturage bazamuka kubera ngo zitirirwe General Nyamusaraba. Mwiriwe inshuti bakunzi bacu ba Gitavi TV dusubiye kubaramutsa muri uyu mugoroba mwebwe mwese mwumva ikinyamurenge twebwe turi Gitavi TV. Uyu munsi twasuranye muri Indianapolis aho mubona uyu mugabo wuce kuri kamera zacu cyangwa se zanyu mwebwe mwese twasuye, ariko mbere ya byose ataratwibwira turagira ngo turamutse abanyamurenge bose batuye ibubembe kuri Gatobwe imuminembwe ku ndondo zo hagati ndetse no mu Mushasha mwese tugize ngo yambo, abari mu Rurambo yambo, Gumino yambo cyane kandi congratulation y'ibintu muhemugeza ku bwoko. Turabashimiye cyane inshuti bakunzi bacu ba Gitavi TV. Turagira ngo wibwire rero abakunzi bacu ba Gitavi TV muri uyu mugoroba. Urakoze. Yes, urakoze cyane bana Augustin umunyamakuru wa Gitavi TV. Ndizera ko iyi atari inshuro ya mbere tuganiriye. Ndagushimira ku butwari nishaka hamwe n'abagenzi bawe mukomeje gukora mubasha kuganiriza ubwoko mu bibazo turimo. Rero kuri inshuro bavuye iwawe uza kunshaka bigaragara ko ari ubutwari ukomeye. Yego, mu by'ukuri nk'uko bisanzwe ndishinga Alex mu mazina nayo nkaba ntuye hano muri Indianapolis ndi umunyamurenge iwacu mu Minembwe aho bita kuri Murisa. Yes, urakoze cyane inshuti. Ese Shinga ni muntu kishinga urubatse, Shinga ni umusiribateri uri burateganya gushaka cyangwa bimeze gute ubu nyine? Shinga ni umugabo wubatse ufite umudamu n'abana batatu. Asante cyane. Rero twagize ngo tuganire kandi niyo mpamvu twagushatse kugira ngo tubashe kuganira gukora muri bimwe muri ubu nyine binejeje imitima ya bose y'abanyamurenge benshi cyane ubwoko bwacu bwahuye n'ikibazo muri ibi bihe mu myaka yashize ndetse n'ubu bitararangira. Ariko nubwo tarinjira muri sije yacu nyirizina tubwira amakuru yo muri Indiana mumeze mute? Indiana turakomeye. Mwana nimwe abanyamurenge batari bake. Yego, nta kibazo jewe dore ko kiri no Mushasha muri Indiana. Nkuko warubizi wavuze ko nari nsanzwe ntuye muri Iowa. Ariko ntabwo ndamenyera abantu ba hano cyane. Ariko Indiana nimeze neza. Turabona turi kugana kwinjira muri sano tuva mu gihe cy'imbeho, akazuba karimo karaza. Yeah. Urakoze rero reka twinjire mu kiganiro nyirizina. Shuti utarakana subscribe munsi yawe urebye kuri ekra hariho akantu gatukura kanditse ngo subscribe. Iyo ugakanze hazaho ingofero, iyo ngofero uyikanzeho hazaho yindi ngofero, iyo uyikanzeho hahita hambara ingofero, ni ukuvuga ngo gahita kagira amashami hejuru ku mutwe. Aho ngaho bukoze subscribe nyirizina. Turagusaba gukora subscribe ngo ibiganiro byacu biza bikugeraho umwanya uwo ari wo wose. Rero inshuti bakunzi bacu ba Gitavi TV, uyu munsi Shinga none tubwire, hari message nyinshi zitambuka zicicikana ku mbuga z'abanenga, z'abatukana ndetse n'iz'abashima.
ariko kubw'umwihariko turashimira General Nyamusaraba ariwe Shaka uyoboye Gumino ku butwari akomeje kugeraho ndetse abugezaho ubwoko. Aho rero izi message zinenga izindi zishima kuri wowe ku giti cyawe ukimara kubona izi message zivuga ko zari Colonel Shaka ari Colonel uyu munsi akaba ari General, ese mwebwe mupara kubona izi message mwazibonye gute cyangwa se mwazakiriye gute nk'abayoboke ba Gumino kandi abafana ba Gumino? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Ni ibintu byabiba ku mbuga duhuriye abanyamurenge, yego, tubona bitatushimishije na buke, kandi bigayitse biteye n'isoni. Ndibaza abanyamurenge bataratangira kwandika biriya bintu, uwabivuze bwe ni General Shaka ubwiwe. Ku kinyamakuru yakoreye ikiganiro yarabivuze, bamubaza amakuru y'urugamba ararusobanura. Ibyo yasobanuye byose naboneraho n'umwanya wo kubwira abantu ngo bagende bakurikirana ikiganiro kuri Menya Ukuri. Ikiganiro yakoze ubwe, yavuze mu rurimi rwacu ubu tuvuga ikinyamurenge. Ntabwo yagikoze mu Giswahili cyangwa Icongereza cyangwa Igifaransa cyangwa mu rundi rurimi cyangwa mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi. Yakoze ikiganiro mu Kinyamurenge asobanura urugamba amaze mu amezi 3, operation bapanze imaze amezi 3 yo guhasha umwanzi muri karere ka Ruramba. Uko yabivuze kose byarasobanutse, abagabo bose babikomeye amashi, yarabivuze. Nyuma rero haza kuza abatamwifuriza amahoro n'abadashaka amahoro iwabo mu karere, bavuga bahindura amagambo ko atayavuze. Ngiki kibazo cabayeho ku mbuga, abantu bararengukana. Ariko ikishimisha nuko iwubwe yabyivugiye, kandi n'abasaza benshi b'abanyamurenge kuri none bakaba barimo babisobanura mu by'ukuri ibyo yavuze, bakabisobanura nk'uko yabivuze. Ni ibintu bihari umuntu atasobanuraho ibintu birebire. Wabishaka yazandeba mu gikari nkamuheza link cyangwa akandika kuri Menya Ukuri, yabona icyo kiganiro kiwe rwose. Turashimira cyane Menya Ukuri TV and Radio, bari abantu bagira amakuru y'ukuri kandi bashishikaye cyane bwo kumenyesha ubwoko amakuru. Bizo ni byiza, nizo dukeneye gutera imbere kwiterambere ryacu rizamura umunyamakuru uwari we wese. Tunabashimira tukubwira ngo wagenda kuri Menya Ukuri TV and Radio, hanyuma ugategera izo twari tuvuga cyangwa se izo biganiro biriho. Nyir'ubwite wenyine General yivugira ibyabaye ndetse n'ibyo bagezeho kuri none, ndetse n'umunezero hanini kuko iriya ntambwe ni intambwe inyereka igihe cy'amasunzu cyo muri FRC icoge, kuko byari bimeze neza, kuko ubundi twebwe tubyifuza kandi twifuriza ubwoko muri rusange kuba twagira amahoro arambye nk'ayo General Shaka hadushakira. None tubwire, ese wowe nk'umuyoboke cyangwa se umufana wa Gumino, mu by'ukuri iyo wumva benshi bagenda banenga Shaka agezeho, wewe uku giti cyawe ubifata gute? Urakoze. Cyo kibazo ni kibazo tumaranye igihe, kuva twahaguruka mu gutabara abantu bahungu bene wacu cyangwa se abagabo, izi ntwari za Gumino. Twahagurutse tugiye gutabara umwana wese w'umunyamurenge uri ku rugamba, uri kuri tere. Ndabyibuka njewe nari mu gikundi bakunze kwita c'abahoze ari abasirikare, ariko kuri uyu munsi batakiribo, baherereye hano muri Amerika. Nahagurukanye nabo, nabahamya n'abagabo. Duhaguruka twese, duhagurutse ngo tutabare mu bushobozi abana bari ku rugamba, kugira ngo barwane rwa rugamba, bimirura mugambi kudukura iwacu muri gakondo. Ariko aho uko byaje kugenda ni uko babiburijemo bonyine, biha intego yo gufasha uruhande rumwe bimurundi. Uranyumva neza? Yego. Aho niyo twafashe mukingo ukomeye wo gufasha bari abana bacu ngo baticwa n'inzara,
batabura uko babaho kandi turiho, kandi kari akazi twaragakoze turakazi tuzi uwo bari bwako, turahagura uko twatungana kose tukomeza tubibwira abantu, ariko ntibizashoboka. Vuga ngo barwanyije Gumino mu buryo bukomeye bwo gushaka kuyimaraho, ariko birabananira. Noneho kurya bo bashaka kuyirwanya ngo imanuke ishire, akaba ari ko Imana ikomeza kuyizamura. Igitangaza gikomeye cyane, ikabikorera mu maso yabo babireba. Ibyo wifuza ntibabigereho, ntibishoboka. Twarabibabwiye kenshi, turababwira ngo ibi ntibishoboka. Ntabwo umwana w'umunyamurenge nubwo yo bumwe utoke, ariko urwanira amahoro y'akarere ashobora gusenywa nubwo hoba ari gikundi c'abandi ibihumbi. Yego. Kandi ntabwo ibi bintu byaraye bibaye General Shaka yakoze, siko bari babizi ko ariko bizogenda. Twebwe imbaraga z'abanyamurenge tuzirebera mu muntu uko twibwira, no gutabarwa ko abanyamurenge tubireba uko twibwira mu bitekerezo zacu, ariko siko Imana izibibona. Tutari no kuri tere tuba tureba nka wa mugabo warebye mu bahungu biwe akabona imfura, abagabo bakuru, ariko Imana ikaza kumubwira ati Dawidi akantu kari mu ntama kariya niyo ntwari, kariya uriya niwo. Birabayobera. Yego. Kuvuga ngo reka Gumino ikore kiriya kintu yaragiharaniye. Iyo tubabwira ngo Gumino imaze imyaka 10 mu ishamba, ako kantu kumve neza. Iyo tubabwira ngo General Nyamusaraba amaze imyaka 10 ababaye, yaranzwe na bene wabo bakamwanga, bene wabo bafite ama association kazamahoro n'abandi nkabaza gakondo bakamwanga, bakisoreje itangazo bakamubwira ngo tuzogufa tuzogenda upfe. Sico bishaka kuvuga. Uko ngubwiye ndi mu ishamba, ndi mu ruramba muri rashamba muri ramyo ntahandi nkuru nkakubwira ngo umfasha kindarwanira ubwoko kindarwanira abavyeyi, kakubwira ngo singufasha imsime nkubwiye ngo genda upfe. Yego. Ariko se yarapfuye arahari. Kuvuga ngo ibyo bintu niko byatangiye. Turababwira yemeye ko muratanganyika. Baratangira amagambo General Nyamusaraba ndaza Rwanda, agira abasirikare babiri, bwacangwa agira batanu, bwacangwa ngo niwe ngo muri Scott we, bwacangwa yarapfuye, bwacangwa yarapfuye, bwacangwa yapfira muri Kenya. Ibintu donc ibintu twabonye umwaka ku wundi ni ibintu bikomeye cyane. Je byarambabazaga nkararishoro ndisobanurira abantu babira ngo ibi bintu muri mwe muzabyicuza. Gutuka umwana wanyu wasigaye hariya ntaco bizabagezaho. Ariko ntabwo nari nzi ico biringiye, sinari nzi nico bashaka naje kukimenya nyuma. Kuva umunsi kibasumba president ya DER yakibasumba kuri woye Mahoro Peace Association ahaguruka kabivuga kuri television, ntabwo azafasha groupe arme ya Gumino. Akangase ko bafasha Gumino ubundi yafashaga nde? Ko nubundi yafashaga makanika na wari umusirikare, na nubu akomeje kumufasha. Nibyo rero ibyo ngibyo nibyo byatangaje abantu, turabivuga twarabisobanuye, turabibabwira turabibereka, ariko barabyanga. Rero kuri uyu munsi kuba rero Gumino igeze kuri kiriya gikorwa c'amahoro cyo gushaka amahoro y'akarere, nico kintu umunyamurenge wese yifuza ubaho, nico kintu umupfurero wese yifuza uriho, nico kintu umurembe yifuza. Abo mvuga bifuza ibyo bintu nabakeneye amahoro, ayo moko yose. Dufite bamwe muri ayo moko badashaka amahoro, nk'abo ngabo barwanya General Nyamusaraba, abo kumva ico yavuze bakagihimba ngo yagiye kuripotinga muri Mayimayi. Ari reportinga muri Mayimayi se yasaze cyangwa se Mayimayi niyo yayimurasa. Dairi bazi intambara harwana ni harwana nande, yarabisobanura aravuga ngo kinda Rwanda na Red Tabara, ariko Rwanda abapfurero n'abanyintu ntaco dupfa. Twakoze operation turabarasa n'ubu turabashoreye, abemeye twarabahinduye b'abapfurero baraza, kuko n'abantu tuvuka n'abantu bacu twakuranye, ntaco dupfa tubakuramo ira ideology ya Red Tabara, kandi bamwe barabivuyemo twarabatuje. Ubu ngubu turimo turashakisha ukuntu tuzana abapfurero bose tubatuze, n'abanyamurenge aho bahungiye hose bazi bature bongere babane nkakera nkuko babaye. Yego. Ibyo jambo yavuze, ijambo ry'abagabo, ijambo abanyamurenge bakomeye amashinya mwinshi, ni nacyo twifuza twebwe. Ariko ikibabaje
igitangaje nuko abantu bamutega iminsi bamwe bari mukubura ko bavuga ngo yavuze neza ngo ariko se ngo yizeye iki ngo bamayimayi ngo bizeye iki ngo ejo ngo nabonye umuntu wakoze audio uyu munsi umunyamurenge arayikora avugana n'umupfurero yamubwira ngo Nyamusaraba ngo azobarasa ngo azabarasa ngo yashuse bagashumba ngo aze ngo barase ivyo bintu bene ivyo ngivyo niba umuntu ari mu rugamba niba umuntu akora diplomasi niba umuntu akora biriya bintu umuntu umaze imyaka 10 n'inga hari muri biriya bintu wewe uri muzi uri mahanga uraza kumutega iminsi urabona ko ivyo akora atabizi. Twibutsa abari mu mahanga aba diaspora nkunze kubivuga cyane akenshi nka Gitavi TV, iyo wahunze igihugu ugomba guca bugufi abagisigayemo bakagushakira inzira uzacamo bakagutarira ikiraro uzakandagiraho, nta mpamvu yo gutuka uwo wasize kuko akurusha ubutwari. Akenshi nkunze kubivuga nka Gitavi TV, umunyamurenge udakunda iwabo ni uteranye uwo yasize kugira ngo nabamwangaze cyangwa nawe yangare. Ariko se Bwana Shinga, nk'aba abanyamurenge bakoresha izo ideology nayo magambo cyane cyane iyi mahoro aho yogaciye bugufi ngo bafatanye nababo bumve ko yakoze igikorwa kizima, bakaje mu Twitter bandika ibintu bidakwiriye, ibintu bitari byo gusebya General Nyamusaraba. Ese muzukuri nkawe umuyoboke cyangwa se ukeneye amahoro mu karere mu gihugu cyawe cyakuzaye ku giti cyawe, izi message uzifata ute cyangwa utegeka ko uyu muntu abara cyangwa se wenda ashobora kuba wenda hari akantu gatoya wenda ashobora kubabuze? Nibyo nabisobanuye. Mahoro ikoze izikora ibintu bikadutangaza. Ejo narebye ku rubuga rw'urubyiruko rwa Mahoro ibintu umuyobozi Adele Kibasumba yiriwe yandika. Imagine urabizi ko Seba ari muri Arizona yagiye kuganira na bene wabo. Ibintu Adele Kibasumba yiriwe yandika message twazifite ku rubuga rw'abasore nk'umuyobozi. Ntimwabibonye? Ndizo nashatse kukubazaho nawe wenda we bisobanuye kugira ngo atege Seba avuge ngo Seba ngo yagiye ngo nagende ngo gusobanura ngo kwarisyo bagiranye ngo na mayimayi. Umuyobozi uyoboye Mahoro Peace Association kwandika message wifuza amahoro y'akarere, nitubabwira ngo Mahoro propaganda zayo abantu ntibavyumva. Ikindi cya kabiri abavuga bakavuga ngo Nyamusaraba yiyunze na mayimayi, cya mbere ntabwo yiyunze. Umunsi makanika bavugana na Lene na Rida bari abakoloneli ba mayimayi ngira ngo n'abagenerali bamwe bakabaga inka babakira ko batavuze iyi Mahoro kwitahagutse ngo ivuge n'aba bagabo birirwa bavuga n'aba birirwa batukavumina. Akamaro ka makanika ko kuguma hariya nakiki ka koloneli makanika sako gushaka amahoro y'abanyamurenge. None se gumino barayitegeka icyo ugomba gukora, barayikura ku ntego yabo yo gutuza abantu mu karere. Icyo barwanira niki na karere kabo ni iwabo, bakeneye kugarura amahoro ngo bagarure bari abapfurero n'abanyi ntubasubire babane n'ababembe amoko yose. Umuntu wese uvuka hariya agomba kubaho, nta muntu ufite uburenganzira bwo kwangaza umuntu ngo mukure muri Kongo, nta urusha ubundi ubukongomani. Icyo rero nico dushaka, nico duharanira. None se tuba dusengera iki? Iyo mbona abayumbe birirwa basenga ngo dusengera amahoro, muzamusengera amahoro y'igihugu muzobamwe mutabanamo n'abandi bantu. Aya masengesho tuba dusenga n'iki? Ibi bintu buri gihe twirwamo tuvuga mu makanisa ngo mureke dusengera iwacu tuba dusenga Imana ngo ihagarike iki? Si intambara zibaho hatabaye ibiganiro, hatabaye kumvikana ngo abantu bature mu mahoro. Dusenga Imana ngo yibukana abapfure n'abembe ngo idusiganye twenyine. Niba atari ko bizabigenda. Rero kuri none ico warumbajije ndagira ngo mbwira abanyamurenge batuze bashora imbaraga mu gufasha abantu bose bari ku rugamba. Nico twahoze tubabwira kuva mbere. Nta musi batangiye bavuga ngo Nyamusaraba ntaza arwana, ntazagira gute.
hamaze amezi 3 muri operation afata igice cyose ca Rurambo agera za Masango za Marimba na za Hehe. Izo mbaraga kuki batazishimira ubwo butwari, kuki batabushimira, kuki badashimira uriya musore uriya mugabo kuki badashimira uriya mugabo ngo bamushimire, ariko bakumva ko bagomba kumutuka buri gihe. Ibintu bimaze imyaka n'imyaka biba tukavyiyama tukabivuga bikatubabaza bigacamwa abantu, none barabitangiye kandi ngo kubera ko yavuze ijambo rivuga ngo akeneye amahoro, ngo nta ngiwe ibyo yasobanuye sinobivuga, ngiye kubisobanura no wenda nobesha, ariko birahari. Bagende bategere neza n'umutima mwiza n'ishaka, barasobanukirwa, ariko bareke kurema ikinyoma baremera General Ishaka ibyo atavuze. Basobanura bakeneye gusobanuza, basobanura ibyo yavuze, ibyo atavuze babireke. Baza bavuga ngo cyangwa se Bibiliya izivuga ngo ibuye rikomeza imfuruka niyo ryanzwe n'abubatsi. Bivuga ngo ikintu gifite akamaro nico cyangwa n'abantu nico giterwa imijugujugu. No kuvuga ngo ahari akamiye ubwoko afite akamaro muri iki gihe cy'ubwoko bwari bugezemo. Rurambo arayifite kandi ahataragerwa umunyamurenge ubunyine karahagera. Ibyo rero abatishimira amahoro cyangwa atishimira kubaho k'umunyamurenge nibo bantu bakora ibyo ngibyo. Uyu munsi ndatekereza ko ari igitangaza kumva umunyamurenge avuga ngo Shaka General Shaka ngo biri yagiyemo ngo ntabwo bikwiriye, ngo ntabwo ari byiza. Yo kabafashe ya mbere yo gushimira General Shaka bwataho umugeze, iyo niyo ntambwe ikenewe n'ubwoko bwose. Reka nkubaze kano kantu, ndashaka kukubaza kuri deserteur cyangwa demob, abayitwa ngo bavuye mu gisirikare bagira urubuga rwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aribo bashigikiwe n'amahoro. Aba bantu kuzana umwuka mubi mu banyamurenge cyangwa se kuzana umwuka mubi muri Gumino na Twirwaneho nyirizina, uruhare bafite twugenda twumva ahangaha bagenda batanya abantu ndetse banatanga amafaranga yo kugira abandi nabi. Muzukuri ibi bintu mwebwe mushaka mwarabyushe mwebwe? Urakoze cyane, turabibona. Nakubwiye ntangira ko ira groupe nayo bayemo. Yego, naje kuyivamo. Naje nayo bayemo. Je bicatumye nyivamo rero takindi ni kuri kudafasha abana bose. Abayiremye baratuzana batuzanye batubesha batwereka ko ari Ishaka ribahagurukije, ariko siryo. Ari biriya bya makanika n'ubundi, kuko gufasha Colonel Makanika si bibi, uburenganzira bw'umuntu. Just ndavuga biriya byamuzamuye mu izina ryiza, ariko yambaye urundi ruhu cyangwa se urundi mutima utari uwo yagendanye. Biriya rero babikoze, ira politike yabo bapanze twarayitahuye, kuko je numvaga ntasingombwa nta ibintu byo kwihisha muri politike. Je numva ndagomba kubikoreramo, nkora iconzi nico nkorera nico ntazi, ndakibaza ntagisobanukirwa nkakireka, kuko njewe nakunze Gumino kubera ko ari abana b'abanyamurenge, kandi kubera ko bagumye hariya twebwe twaragiye twarataye igihugu. Je wara arabahungu bakibamwe twabanye mu kazi, n'ubu bakibamwe bababaye ingo zabo zipfuye nabi. None se ngo umuntu nukubera kino mwanga ni kitotuma mwanga. Intambara zarabaye, turashwana kuri urwo rubuga, baratuka kumva ko abanyamusaraba ndaza rwana ntacamaze. Wowe uri hano kumaziki uzukora iki? Ukumva ko niba ari $50 utanga cyangwa $100 utanga, ukumva ko ugomba kukuvuga umuyobozi ko mva ushaka nkanyamusaraba kuri. Ibyo rero nibyo twagiye tugaya, ibyo babamwo nibyo bakora nibyo, ariko bizobahekana kuko bigiye kugaragara, bigikora ku mugaragaro. Nibo bantu ba mbere bahagutse, none babiye amakirakintu, babiye amakoranye nyamusaraba yinze na mayimani, nibo babakoresha ari amagambo. Ndabazi tubana ku mbuga, ari izindi mbuga zo tugenda duhuriraho, ntabwo babyishimiye, birababaje. Kura no kurema intambara, ntugire ngo ari kindi cyari tumavuga ari amagambo, no kurema indi isura y'intambara nshasha. Ejo bagende bitwaze arubona abonye bangwe ata avuga ku mbuga ngo se ngo none ko nyamusaraba yinze na mayimayi, ngo ni dutera mayimayi, ngo no kuvuga ngo nyamusaraba ngo azaturasa. Urumva ico kintu
tibazi mayimayi Nyamusaraba yavuze iyo ariyo mayimayi iri kwica. Hari mayimayi imwe yiyunze na Red Tabara, hari indi mayimayi itarigeze kwa na Red Tabara. Abo nibo bumvishije ikibazo barababwira ati ko izi ideology za Red Tabara za FPR zabagiyemo. Iyo tuvuze gutyo murabizi ko Red Tabara yavuye mu Rwanda, kandi kuba iri hariya iri ku mabwiriza yabo, ibyo bakora n'ibyo bakora hariya. Ibyo rero abo bamayimayi bamaze kumenya ukuri kubera ibiganiro baganirijwe iminsi myinshi, uko operation yabaga y'amasasu niko habaga ibiganiro, babumvise ko bagomba kuva muri iriya ideology bashizwemo yo kwanga bene wabo, yo kwanga abanyagihugu baturanye kuva kera. Abana b'Furero twakuranye twaza dukina umupira twese tukigana ku mashuri amwe. Umuntu avuye hakurya mu gihugu runaka araje abashizemo ideology yo kutwanga ngo bafatikanye batwangaza, tivyabananiye kugira ngo bakunda hazi ndayiwe. Ariko kubera kubaganiriza baravyumva, amayimayi bamwe baravyumva. Niba ari amayimayi bari mu mazu yabo bataba mu mashamba, bataba muri biriya bari barashizwe, baravuga ati twebwe ntidushobora kubikora. Abo ngabo niyo shaka yavuze ngo abo ngabo twarabahinduye turabagarura. Abo turumvikana ubu ngubu turi kuri gahunda yo kuzana n'abapfurero babo, imingo zabo zahunze, tugende tuzane n'abanyamurenge bari muri plane. Ibo twaranabategereje abanyamurenge bene wacu, turategereje tituramenya n'impamvu batazamuka. Ariko bavuga ko hari abababuza ko batazamuka. Birahari bavuga ko mahoro ari igenda ibabuza ko batagomba kuzamuka. Niko bimeze. None se urambwira ibubembe ntiwabonye ko bazamutse intambara itarashira, bazazamuka mu masasu kubera iki bazamutse? None nukubera iki hariya mu Rurambo hafashwe uturere twose ariko abaturage batazamuka? Uragira ngo nukubera iki? Nihe mpamvu? Mahoro ntishaka ko bari abaturage bazamuka kubera ngo byitirirwe General Nyamusaraba. Ariko yaba ari makanika wakoze kiriya kintu babi babazamuye. Kudaha agaciro mwene wanyu umusirikare nkuriya ngoramo umurwanya, sinzi amahoro yacu tuzoyabona, sinzi ukuntu tuzobona amahoro abanyamurenge mu byukuri tugifite izi propaganda za mahoro. Nubu nyine mahoro akazirimo no kugenda igenda mu state, naho mvuye nyine nsize bari mu biganiro babwira abantu ibintu bimwe, kubabesha aba kubabwira amakuru iwacu ari ukuri, ngo babwire ngo iwacu hari amahoro, Rurambira tuwe. Ubu ko turashaka ko tuzamura abaturage bazamuke, General Nyamusaraba umwana wanyu yakoze akazi, bamushimire mu banyamurenge. Ariko bagende babipfobye babiceceke, bamunywe akazi kabo no kugenda bangisha abaturage Nyamusaraba bamuziziki yakoze iki? Nyamusaraba yakoreye ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge kugira ngo Mahoro Peace Association ka association yiyitirira ngo ni mutuality yo ubwoko. Rero numvise umuntu umwe yavuze aravuga ngo umunyamurenge wese ngo kandagiye Manyota yabivuze, simbitse ndabivugiye mu mbaga y'abantu mu nama y'amahoro hano Indiana. Atukandagiye muri Amerika, umunyamurenge wese ukandagiye muri Amerika agikandagira ku butaka bwa Amerika ahinduka amahoro yanga yabikunda. FPR ku gahoro ibyo bintu bari bazumva yanga yabikunda ko ntariwe bangize bute ko nayivuyemo ubu sindi mahoro njeyo nkorera muri mutuality yacu y'abanyamurenge ko ntariwe none bazoze bamfunge ko bavuga ngo ngomba kuyibamo kugahayo. Nayo magambo nizo propaganda bahugiyemo aho guhaguruka ngo barebe ikibazo ubwoko dufite. Iriya ntambara yarahashize kera, izi mbaraga amahoro ifite nizo mutuality ifite, aho umunyamurenge wese ari n'ukuntu Imana yandushize nk'umutima wo gutabara ikawushiramo abana b'abakobwa batoya bataza amafaranga bazabatanga niyo azaje n'abagore. Ayo mafaranga yaza kuzagenda mu buryo bwiza agafasha abana bacu bagumina n'ingabo za makanika, tukabashakira ubumwe. Iriya ntambara yose yararangiye hariya mu karere, ariko icyadutindije ndakubwira ibintu bibiri. Icyatindije iriya ntambara ni ibintu bibiri: ni inyungu z'abanyiri bwakira amafaranga y'abaturage tutaramenya tukiyabusesengura neza. Icya kabiri ni kiriya bavuze, bivugwa ko Adela Kibasumba atemera ko cyangwa se atifuza ko intambara yarangira mu karere, kuko iramutse ngo irangiye arashobora kubura 20 yatangwaga n'abanyamurenge bari muri Amerika cyangwa ubwoko bwatangaga muri rusange. Ese wowe ibintu ubivuga wiki? Ibyo sinabihagararaho, ntabwo minsi numva ko Kibasumba
je simbona kibasumba mbona abandi bari hejuru yiwe bivuga ko uvuze kibasumba uvuze bose kuko niwe mutwe kibasumba w'icamba cyangwa se amafaranga yakira y'abaturage iyo baya ayakoresha izindi za gahunda ze yo batayakoresha ntezo ntabyo no hamwe ariko iconzi namubonyeho nuko haranira icubahiro cyo kwitwa gusa president wa Mahoro Peace Association n'izindi nyungu ze akura muri association ye kuko byumvikana ko association hari inyungu bayibona ifite n'inyungu ze ababona zabo zitari z'ubwoko. Dufite ikibazo cyo kwitwa association tukakirunduriramo tukagitereramo mutuality ubwo tukacitira ubwoko bw'abanyamurenge. Nukubera ko batazabahindura ari yazina rya association barirekeraho nibiki bivyihishe nikicisha nyuma y'iri association bazabageraho bakavuga ngo nayo ejo bakayita mutuality ejo bakayita association ejo bakayita ngo nayo ngo ni mutuality gute. Ibyo rero ibyubahiro nibyo bahozemo nibyo batinzemo ariko ndakubwiye ngo iyi Mahoro yiza gushaka amahoro y'abanyamurenge. None se ibo numvise babivuga ngibo bashinzwe gutabara ngo ni nka seri ngo ni nka Croix Rouge sinzi n'utundi tubonisha bagiye bavuga. No kuvuga ngibo iyi ntambara ibaye bagira inyungu. Okay, no kuvuga ngo iyi ntambara ibaye babona inyungu nico gihe bashore ibyo bakora ariko niba intambara ihagaze no kuvuga ngo akazi kabo kaba gahagaze ariko bakagombye nje nabivuze kera ubunze mu byo nabajije ndavuga ngo hanze aha ngaha bavuga ko Mahoro cyangwa se Adela Kibasumba iyo bavuze amahoro iwacu biramubabaza yumva arakababaro we yifuza intambara ya buri gihe kugira ngo aza buhara abona arya 20 niko navuze niko nabajije urumva urabigaruye hanze niko bavuga benshi niko bagenda bavuga kandi unabirebye neza by'umuntu udakeneye amahoro ukeneye gusa isasu ya buri kanya cyangwa amaraso y'umwana w'umunyamurenge cyangwa se ubwoko bwe kumeneka bikuvuga ngo bafitemo inyungu birumvikana kubera ko naguhaye urugero rumwe niba uyu munsi bahagurutse bose naza mbabona badere tubana kumbuga zitandukanye nabondaga ibyo birwa bandika ejo n'ibindi kibazo byo bavuga niba batifuza amahoro kuva umunsi wa mbere intambara iturika hariya mu Rurambo yo kurasa Red Tabara ntibabonye letter y'amahoro kuri Twitter yabo ibyo bavuze ntibayibonye tibayikuyeho mu masegonda ubwabo bonyine bamaranye bavuga ati ibi bintu ntibikwiriye bayikayikura baza no kwisobanura bana bivuze kuri kandi bayizimije yego. None dore n'uyu munsi amahoro aragarutse mu karere ka Rurambo n'ahandi barabirwanyije undi bashaka ko abantu ngo bazamuka bave hariya muri uriya buganga muri iriya malariya imaze abantu muri plane kubwegerana narahakoreye ariya amazi ya Nyakabaraza nibo hanzi neza abamwe umunyu abantu bazadushirana hariya kandi wacu General Shaka n'abana b'abanyamurenge bose bari kumwe hariya bagaruye amahoro baratanze sacrifice baritanze ubwitange nkaburiye bwo kurwana bagasha umwanzi ubu bakabategereje aho ziko bazamuka ariko Mahoro ikabafata gutya na irisede bira bintu bashaka ese bashaka ayahe mahoro urumva nta mahoro bashaka kuko ubu ukeneye amahoro biragaragara ariko rero ndagira ngo tugaruke inyuma gatoya kuri bamwe muri bene wacu n'undi bage bahunze ejo bundi abo ngaba bari muri plane kubaho ko bari muri plane bakaba hariya bamwe bicwa na za malaria baranze ko bazamuka ariko benshi bavuga ko hari inyungu zivamwe n'ubundi Mahoro gifite inyungu cyangwa se ababuza kuzamuka ko bafite inyungu birashoboka ico mu mutwe kuri sinomenya impamvu abantu batazamuka gusa iconzi nuko Mahoro idashaka ko abantu bazamuka mu izina rya General Nyamusaraba kubera ngo bamwanze kuva kera babigaragaje bakamubwira ngo ntibazomufasha ariko Imana ikamukoresha Imana yamutunze urutoki inkonura mugabo niko nabibwiye abantu narambwiye ngo Nyamusaraba yahuye n'ibibazo bikomeye cyane uriya mugabo yahuye n'ikibazo gikomeye ariko arihangana rero iriya niko Imana izitunga umuntu inkono
siko yagize nani ese ni Mordecai siwe yatunze inkoni kandi ari bumanikwe ku giti abamwicaga bakaba ari bamwikorera no kuvuga ngo uriya mugabo hari inyenyeri yikoreye iyo nyenyeri imugendaho ni inyenyeri y'ubuyobozi ni inyenyeri yo gushakira abantu amahoro nta kindi kintu kizima kiba mu buzima ngo kugira umutima ukunze ubwoko bwose utarondora uwo ni umutima muzima naho umutima wo kuvuga ngo jewe ndabaho uyu ndabeho niwo wa mutima w'ibiheko bari kwica abantu bakamara abandi bagatanga n'amafaranga kuvuga ngo bamara abandi bice n'abandi bazima bari ariko ndagira ngo tuse kandi tugaruke gatoya kuri generale bagumye bavuga ngo generale yaje gute ngo si generale yambara jena gute ese wabonaga adakwiriye generale biriya baza batinda ku bintu bimwe bitariho ya musaraba afite igikundi ciwe gifite uburenganzira bwo kumwizera bakamwambika n'amashari icyo bashaka icyo ushaka kumwita barakimwita yego yakoze akazi umunsi akuramo Masango hari bamwe babizi bagerageje kwinjira muri Masango birabananira bazi kundu bahagarutse ariko umunsi Imana imukoresha kamuha imbaraga zo gusenya ibirindiro by'umwanzi aho inka z'umunyamurenge zose zajaga aho imipango yapangirwaga yose kutugirira nabi akayisenya kandi abanyamurenge bakaba babizi neza ko ayisenya hariya rero niho haviriyemo ingabo ze kumuhaceho kumwambika uko bashaka jewe baramwise marshal Passage rouge kabisa arabikwiriye neza intwari none se iranga riva kubye iranga rya gisirikare ibikorwa biva ku bikorwa hari biva ku mashuri hari biva ku bikorwa byose urumva barareze babona ko akwiriye kwambara passage ivyo niba bitindaho babireka urano umwanya Imana ira ni promotion y'Imana no kuyambara abayambaye ndacu bamurusha ninde se wakoze singaho bose barahari baragaramye no musirikare uzi cyo gukora kandi ugeze mu rwego rwiza ushimishije niyo avuga niyo wumva ibyo avuga nibikorwa na diplomasi yiwe iri hayi ndashaka kugaruka kuri aba bantu bambaye amapasa rouge bari muri leta ubwo bwarashize baratwikirwa baraho bagaramye bambaye amapasa rouge bari ifaranga zidashira ariko we aravuga ati jewe umuriro ni kama mbaya ariko burakeye yambaye ya pasa rouge nibikorwa akoze ariko babandi badakene ko nawe yogarura amahosha gusa yobaguwaga abandi bantu ngo se yambara pasa rouge gute ngaho ari bo bayitanga kande ikibazo tugira cyo mashari kiragwira uko jewe uriya mugabo abantu bazabambaza bakambaza impamvu mukunda kababwira ngo nta yindi mpamvu ni sinamuzi sindanamubona sinanakoranye nawe no mu kazi nje nakoze kare akazi umugabo wenda no mu bijanye n'amasano ibi bya famille ntaryo mufitanye duhuriye kwizina umunyamurenge uretse bya bindi by'amafamiye yo hafi zacu abanyamurenge ko tumeze twese nuko so nta kindi cyatumye mukunda sino mu karere kiwacu n'umunyaminembwe akaba umuntu w'indondo namukundiye ubutware namubonyeho kera nje nabibwiye abantu kera bakena kumunyangisha afite abasirikare babiri taca maze afite umusirikare umwe yararangiye yagize gute ndababwira ngo nje namwitegereje kera ndamumenye sinagaza mbabwira kababwira ndazambwira ati ibingibi byose mukora uriya ntabwo wamara ejo bundi ba general makanika bazamuka makanika mazambe imyaka ingahe yari yazamutse nibo wanyibutse abanshobora wenda imyaka 3 cyangwa 3 kiraba buke sibyo yahageze asanga amaze imyaka 11 gutya imyaka 11 hafi n'ibiri kandi ni yamusizeyo kandi babanye yamusizeyo yego yongera kandi agaruka ava muri leta afite mission yo kubatandukanya na mugenzi uriye Semahurunguru bapfuye ariho byaviriye upfuga Semahurunguru je tizo tugiye gusubiramo twaranabivuza zararangiye yego niba ngombwa nazo zabimbaze ivyo byose rero jewe naramugenzuye ndamugenzura mubonamwo ibintu bibiri mubonamwo ubutwari no kwihangana nta muntu habe na bibiri zivuga ngo hahirwa wihanganiye ibimugerageza kuko namara kunesha zambika iki
ikamba na rouge arayambaye fasa rouge. Imana izi guporomotinga ikakwambika ikakuzamura abantu bakavuga ariko iyo yakeneye kukwambika iyo kwambikana amashari iriya n'Imana yamwambitse kandi n'Imana niyo yamuhaye ubutwari bwo gukandagira za masanguzo za marimba no gufata turature hariya hose abandi bose bananiwe abandi ntibari hariya mu bijabo ngira kuva bahageze ngira abaturage batujije hariya nabo ico gihe cyo kwirwa basha guhangana n'abandi nabo nibagende bazane batuze abaturage bose biri amihana yose yo muco hagati yose nibarangiza no bakore coalition bavugana n'abamayimayi bahure ni musara bakore coalition hari n'abari mu muco hagati bakore coalition ho bari n'abari mu minembwe bakore ma coalition bicare baganire bazana amahoro abaturage babiho nico dushaka twebwe ntabwo dushaka imbaraga zo kuguma gutera kwica abandi bantu mubwiye uminembwe kwirirwa wica abantu kurasa abantu nakayapfuye kibandi byari byabaye Mayimayi yari ati ukara mu madayi ukaza kwica abantu kibandi Mayimayi irashe bararwana ku mugaragaro izuba riva Mayimayi azava irurenga kaja kwica umuntu irundo kaja kwica umuntu mukaringa kaja kwica umuntu mu madayi baravuga yuko hari abasore babiri barashwe kandi ngo baraswa na Gumino iriya message cyangwa ziriya audio zitambuka ziva n'ubundi muri barya ba propaganda bagenda bangisha abandi bakoresha za munyangiro abaye basore babiri bishwe na Gumino nibyo shaka kubaza izi message namba message ni nama audio nimba warabitegeye neza hari ama audio yavuga ibyo bintu aya ma audio wowe kabisa ukoze analyze neza usanga muzi kuri ibintu byarabaye byo cyangwa byarabaye nta Gumino zayica abantu nta Gumino zayica Gumino irica abaturage kandi yabarwanirira ibaziziki Gumino idipoloniza hariya mu minembwe ifite abasirikare babo hariya mu minembwe babanye n'abaturage neza baraje kwica abaturage babashaka hiki wari wumva ngo Gumino ngo irica umuntu ngo nigipinga ariko bari abapigenda bica abantu ngo nibipinga byabo ngo ndibumva umurongo wabo none se niba numvisha umurongo wawe ugomba kunyicuka musuzima ugomba kunkura ku isi abanyamurenge bose babaye hariya bose bagomba kumva kimwe bagomba kugira imyumvire imwe umuntu ubona avuga ngo baze bamwice bamusogote bamwice akamenyero bishuyu iyi mahoro ko ntarabona isa kuza n'umunsi n'umwe ngo ivuge ngo twamaganye impfu mugabo nubwo wenda batavuga ngo ni nakandi tumuzi ariko bavuga ngo byibuza abandike cyangwa bavuga ati twamaganye impfu zibera mu minembwe zo kwica abantu kibandi kandi zikorwa na bene wacu abo bantu turabamaganye warumva babivuga kubera iki batabivuga kubera iki batamagana ziriya mfu zitaniye n'izindi mfu z'abamagana n'izindi ntambara hari umuntu uzupfa neza hari umuntu mugira amaraso asa neza kurusha yundi ava nagahinda gakomeye ni bibazo ariko jewe izo numva bino bintu abantu bagomba kubivanga mu byukuri ako aba kwibesha umuntu uzi kuri iyo tuba tuvuga ngo abapfurero baribeshe ngo bazadukura iwacu bikabananira kugeza batangiye kwiyunga kutwiyungaho nuko babonye ko badanganitse n'iyi nzira rero nako twihayeho yo gupingana yo kwangana yo cyobanye ko tutangiye kurasana ntabwo babonye ejo bundi abana ko barasanye bapfuye sino idoroje abantu bashiramo abandi bakabangisha abandi bantu kugera ko bona basuzugura bakabavamiye bakabinjira mu birindiro byabo biya mupango n'agasuzuguro kenshi aho abantu bareka kurasana gute noza ujeze uri umusirikare kubaze munyamakuru zatuvugisha ukuri kaza ufite igikunde cyawe cya gisirikare ufite uburyo bwa ujenze nubwo tuvukana none se ugomba kuza kumvogera uko mushaka ntibibaho utambwi umusirikare azagera muri ene zunda atamubwiye atamuhamagaye ntibibaho nk'abantu bakoze ico gisirikare barabizi nubwo bavuga byinshi babizi ubwabo bazacumbwe mu Kinyarwanda bakavuga ngo kabikora kabizi kaza karya imboga karetse ibyo ni gisivile enewe yundi muntu irubahwa ibyo no ejo bundi baransubije nabwiye abantu barangira ngo nta mipaka ngo ari imipaka bashizeho imipaka mu gisirikare wongira ngo FRDC aho na iyo vogera n'abandi vuge ku rugero FRDC na Maimai ni ibisirikare bibiri bitandukanye yoza akaza cyangwa na Gumino ku rugero ushaka mvuge Gumino mu gisirikare
FIDC yoze kapfa kwinjira mu birindiro bya Gumino gusa ntibibaho gute basaba uburenganzira bagomba kubarasa kuko bagomba kubabwira ikibazanye cyo bagiye kuvugana ariko ntabwo uza gusa kiborera gusa nguraje uje guteza ikibazo niho none bari bakeneye ngo abandi bapfe kuko iyo barasanye kubera ko hari abavamiye abandi ariko uwo mwuka ugomba gushira ukavaho izo mpamvu zigomba kuvaho zo kurira abandi bantu no kubagendaho abantu bakubahana mu myanya barimo ico bahuriyeho no kurasa umwanzi umwe ariko ntabwo bahuriye mu kurasana no kuvamya no gusuzugurana izo ntaco tugezaho nshuti bakunzi bacu ba Gitavy TV tugeze ku musozo w'ikiganiro cacu bwana Shinga turagira ngo ubwire cyangwa inama utanga nk'ubwoko bwacu cyane cyane abo bantu bafite iziyo ideology zimeze benuko turangiza ikiganiro cacu urakoze cyane umunyamakuru ndagira ngo mvuge ijambo sanzwe ndivuga turifuza amahoro abanyamurenge ari umusaza umwe wavuze ijambo ndamutegera muri rodi imaze iminsi amezi nk'abiri aravuga ngo ariko ngusabire ngo amafaranga cyo dutanga buri munsi aha yavuga nyine ukuntu amahoro yanze ko abantu bazamuka ibi kandi cyagiye ivuze ngo Gumino yarwanye buryo batanga intambara mu Rurambo bikini biki bakashaka kubicuragurira kandi umusaza aravuga ati ariko muzo amafaranga turi mu gutanga buri munsi titworeka ngo abantu bazamuke bahinge uzi umuntu w'umugabo guhora asaba kandi afite igihugu ciwe nukuvuga ngo ico nifuza nuko ikintu cyane nuko bari abantu muri Ukraine bagomba kuvara muri malaria kandi ubushobozi kuba kuri hariya burahari n'amahoro y'abana bacu barwaniye akarere kabo arahari cyo ni ibintu General Nyamusaraba yivugiye n'akanwa kiwe yakangurira abantu kuzamuka abantu niba abasaza nibahaguruke abagabo b'imfura tugifite bakiriho nibahaguruke bahagarare muri iki kibazo batuzamurire bari abantu bareke kwicwa na malaria bazamuka iwabo n'igihugu cabo kirabakeneye kindi cya kabiri ndasaba amahoro mu banyamurenge nituze no kumvikana no kuri kumwe njyane tisico gihe cyabyo dufite intambara tumaze iminsi yatumaze abantu n'ibintu dufite kubaka dufite akazi dufite devoir yo kubaka iwacu kuko hasenyutse dufite iwacu yo korora iwacu kuko amatungo yashize dufite ibyo gukora niba dukure mu busa niba dukure mu bintu by'inyungu zabo muri propaganda zipfuye zo guhoza ubwoko buri hariya butazi iyo intambara yaturutse n'iyibisha abagore n'abagabo basaza bari hariya abakecuru batazi bagomba guhunga mu bibira babayeho mu buzima bubi babeshejwe n'abandi bantu mu mahoro ngo buri munsi hari ubutunzi bafite imirima bohinga batasabye iyi mahoro ariko cyo dusaba abantu nukureka abari ku rugamba bakatwereka ico gukora niba Nyamusaraba bira yakoze nitubyemere nk'umwana wacu n'ibyo makanike azakora tuzobyemere hanyuma imbaraga tuzihurize hamwe abantu bataye twubaka igihugu bakagira amahoro asante murakoze inshuti bakunzi ba Gitavy TV wewe utarakora subscribe muri muni subiyemo ukore subscribe kugira ngo uzubona ibiganiro byacu ku gihe ndetse amakuru y'ukuri ndangiza mvuga iri jambo umusore w'umunyamurenge wese ugomba gukunda gakondo yakubyaye gakondo yawe niyo ya mbere number 1 ni gakondo yawe utazi gakondo yawe cyangwa udakunda gakondo yawe uba nta bwenge ubugira ubusa nkaho uringanya amataho utagira aho ugomba gutaha iyo uri wabandi uri mahanga wubahwa kubera gakondo yawe shuti kunda gakondo yawe wari kumwe na Gitavy TV bye tuzasubira nakagaruka nawe tugushimira koze cyane ku ibitekerezo byiza utanze ndetse no ku nama utanze ku bwoko bwose muri rusange urakoze tuzasubira ikindi gihe bye